Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Ujesin Lennox Nongrum haka South Trek Unai Wing Arjar Arpulai. Ula Shah Pins Camp como President Bapura jong Ribhoi People's Council haka jingalang kablalong ha District Library Auditorium Hall Nongpo ringkat baki way part ki Nongyalam haka balasa kilang do Reverend Precious S. Tumong u President ke Ribhoi Dorbar uba RB Shadab u Chairman jong ko Umsning Town Dorbar uba Rocky Kella uba Plus Aim uba RR Kinsai Makdo uba Najim Kharmalki uba Si Walang bat kiwe Lapin kaya ka kinhun da ka babu akmat ka thong ban aya ka jing shakri ka bhatam yaki pat ba ka hem ribhoy ha ki babon ki liang labian bat sangi no ka jinge kohiu ka jinge bishni ka jingbom la pe ki khun samnai jugi shisung ka singi kin sakma namar bakam dun ka direction ka bapian lagi ko ban trai ka baba ailat iki persilong iki ki kami ki pai ki khun samna ki jopi hai ki si ki bamanta la ki long bakil pania so ka khot seng kalau ka jingle ranya ka yin dasem hato don la prem jumi ki bala ban bakhat pa ka ini ba ka iblang salang ka perception ka ruko bakhat ka badal ka iblang salang ka ini ka bapale ranya ka yin dasem dei na marba ka don ka narrative bala da pi long seng phalang pi de long barius pa pi de ben remstai Pidi bendon kekali ke berendor, pidi bendon bebet babiang, pidi bendon badan kesak, ubashlur banget. Tang utau balak belong sang balang. Kata kata gajing pengit. Kalau ngira syak impos, lah syak pendung dah kata kata perkat. Henry, Kariboy People's Council. Kan jet tang ya kibro. Kibalong genuine lagi dia nak longi ke baduk. Lagi dia kibro kibaduk. Bunah akan khotmet, kabogdon ke tisian, ke jat silian, lagi kidon ya ka jimut ji perkat ke babatam nyidi ban ai platform diki nyidi ban khot diki syakamit ban ikran nyidi ban snap ayu bakidan berle nam ta kashnong thau nam ta kai na salang dei na kata kata bangong ka jing bomnut jom ki samla ban mi syakmat hagi diki por komta bagi le ran je bapalat oyo syasi oyo syaben oyo syakan tho o le ran kalong yang kahir ngimla ban trei ban pen semua ya baro le kai ke babatam nak mta jompi lada kala biang nak mta jompi to tip bakal biang nak mta kai nang salang Henry haba ong kumta kam shimlamut ba pen so bhai ngal de shibet tong ni nyai ngam sa kata katway ka ba ong gini krista ka bhayo briu ba unkit ikang ko ka dogang sallah ngamut ban yalap nyam ne ndai naklat ba de bagadi kajing sisya. Way move semua udah beriu, ubadan haga kerta kabahapo sapo sansna. Udang udang klein, kabor jebing, kabor pekat, kabor singit bagbaro kibor kidandot hamu. But ya kene kabor. Uday benang menpendengkam ha kejaga kebade bak ha kapor kebade dan sibun di baklan bor dan sibun di sana di baklan bor ndai ki lane ni pendengkam baklai kata kebor haki phang ke bomde ha kejaga ke bomde bat kita kan klan di jami kalau melihat no kapor sama dari kapor kebalai lui nanting te nanting kum lain no kita beladon nak kain kasem kata kaya ada koi ne kapor yang kita penbor yang ki ban tre yang kita kam kabati kimon Kibun kisah balang kumbakaran besar mengai.
Kiseng balang ki babun ki don hapo ka distrik ke jongi. Hendai kiseng balang ki babun ru ki penbun ya ki jing ke bang ya kenduk dan mau ba tak bai. Ni apa media resmi? Kino yalam seng balang besyakem tang nama tahu ya sim satrok tu dan mudur mafi. Ngakwa ba kinangne nang kisamla jong ka dia ka RPPC. Lada don lu wakum kata kila penjak buram yang ki bawan tak siang nero. Nem de. Semua Tray, kejengnya kini kendu, kumbai pusau yang nam hiyo kon. Kiba bun kisang balang kiyo iba kondak bagi dawa. Nam je. Dah kabaya don kijing yadai batno lagi high level layu kita. Kiba bun kiba kum kita kidon. Hendrai ngakan tu pi yai haglanti babai. Lada pi yai aluti babai. Baro ke urang ba, baro ke udon buram. Kirong ba no yalam jo kini amba per kin sakren hadin katto kan Islam ba kane ka Riboy People Council ka te ke seng ka banggi ban ai kata udon kame